nongeye kwasuhuza kunze umuduko cyo kumujyobora witupirekanizere ko umeze neza cyane. Ngiye nitwa Fizzo da Silva nk'ibisanzwe, aho rero iyi YouTube channel bayita Amakuru, aho tugenda tubagezaho amakuru ari kugenda agarukwaho, aho rero tugenda tubagezaho amakuru agezweho kano kanya uri kunyumvira. Ubu ngubu ndi muri studio za Ifite Entertainment, akaba ariho rero dutunganyiriza amakuru tukatwanayabagezaho mu buryo bwa gatanu kuri gatanu. Niba uri mushyashya kuri ino YouTube channel ya Amakuru, nawe wibuke gukora subscribe kuri ino channel kugira ngo amakuru nkaya atazajya agucika. Niba rero unahasanzwe wibuke gukora like na share na comment, cyane cyane like kugira ngo YouTube igibasha kuduha icyo bita recommendation zino video zigere no ku bantu benshi batandukanye. Amakuru yacu tugiye kuyahera hehe? Tugiye kuba twababwira uwo bita Keremadisi, muramuzi yamamaye ku isibo ndetse agenda anakora n'ibiganiro binyuranye ku ma YouTube, yamaze gutabwa muri yombi. Turaza kumenya icyo akurikiranweho ndetse hari amakuru dufite ko mwitabwa rya Keremadisi rishobora kuba rifitanye isano n'ibyo umujyi wa Kigali wamaze gutangaza. Ubu ngubu tuvugana umujyi wa Kigali wamaze gutangaza ibiki ku nyuma yaho rero wo bita Kerema atawe muri yombi. Ibi byose turaza kuba twabigarukaho muri aya makuru mu buryo burambuye, wowe nube waza kujya kure. Turaza kujya muri Uganda ku munsi w'ejo, twababwiye ko uwo bita General Muhozi Kainerugaba yafunze abasirikare bakuru 20. Muri abo basirikare 20 yafunze harimo umwe rero yamaze gufungura ndetse muhanaguraho n'icyaha. Turaza kuba twamenya ngo nuwuhe. Ibyo byose turaza kuba twabigaruka mu buryo burambuye. Turaza kujya mu gihugu cy'Urundi mu mujyi wa Bujumbura, aho rero haturuka yo inkuru yica mugongo yuko ububiko bw'intwaro bwafashwe n'inkongi y'umuriro burashya burakongoka. Ibi byose rero tugiye kuba twabigarukaho mu makuru aka kanya. Wowe niba uri mushyashya kuri ino YouTube channel wibuke gukora subscribe kugira ngo ino channel izamuke. Rero niba uhasanzwe wibuke no gukora like na share na comment, cyane like kugira ngo YouTube ino YouTube channel ya Amakuru nawo igibasha kuba yageraho inoza yagera kuri benshi bagiye batandukanye. Ngiye nitwa Fizzo da Silva nk'ibisanzwe, akaba ari ngewe mubana kuri ino YouTube channel. Mwibutsa ko tunafite n'indi channel yitwa Ninge OG, ujya mu ishakiro rya YouTube ukandikamo Ninge OG, hanyuma ugakoraho subscribe na like na share comment. Yo YouTube channel yo igaruka ku makuru agendanye n'ibibazo by'intambara bivugwa hirya no hino ku isi. Ubwo rero ukeneye kumenya amakuru agezweho mu bigendanye n'intambara, yaba ari intambara yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba, ubwo wakoraho subscribe. Niba ukeneye kumenya amakuru agezweho ku ntambara ya Israel na Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho hose ukoraho subscribe kuri iyo channel yitwa Ninge OG. Ndetse tunagaruka no ku ntambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Iyo channel ni ibyo twayihariye, andi makuru atarimo ibyo ngibyo uyasanga hano kuri Ninge, uyasanga kuri ino channel yitwa Amakuru nawo. Amakuru yacu rero tugiye kuyahera hehe? Amakuru yacu tugiye kuba twayahera kuri no mugabo w'umunyamakuru bakaba bamwita Keremadisi, akaba rero yamaze gutabwa muri yombi. Ayo makuru yo mwamaze kuyamenya, aho rero umunyamakuru Disi Kerema wamenyekaniye ku muyoboro wa YouTube yafunzwe atawe muri yombi na RIB yatangaje ko uyu mugabo akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko, akaba afungiye kuri station ya polisi ya Jabana, ubwo ni mu mujyi wa Kigali. Rero akaba yamaze gutabwa muri yombi. Amakuru akomeza avuga ngo, ndagira ngo wumve, yego,
Amakuru akomeza avuga ngo urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko Nigaba Clement uzwi ku izina rya Disi Clement bukorera ku muyoboro wa YouTube yafunzwe akekwaho kwangiza ikintu cy'undi no kurwanya ububasha bw'amategeko. Nigaba yabanje gushyira ku mbuga nkoranyambaga amashusho y'inzu iri gusenwa avuga ko yari afite ibyangombwa byo kubaka ishuri ariko akaba yatunguwe no kubona urwego rw'akarere ka Gasabo ruza rugasenya rutanageze ruza rukamusenyera rutanabanje no kumva ikibazo. Nigaba yavuze ko yasabye akarere kwisenyera inzu yari ari kubaka kakabyanga bikarangira kohereje abo kuza gusenya. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali bakamwita Amakuru ntirenganya yahise avuga ko icyangombwa cyasabwe cyari cyo gusana inkuta ebyiri ku nzu ishaje no gusimbuza amabati, aho kuba rero guhindura imiterere y'inyubako cyangwa kubaka bundi bushya. Nyuma y'uko inkuru y'inzu yasenywe ibaye ikimenya bose, Nigaba Clement yahise atabwa muri yombi akurikiranwaho icyaha cyo kurwanya ububasha bw'amategeko nk'uko umuvugizi wa RIB bamwita Dr Murangira Bitseri yabibwiye umunyamakuru Oswald Mutuyeyezu ko uyu mugabo yatawe muri yombi akaba afungiye kuri sitasiyo ya Jabana. Uyu Oswald akorera ikinyamakuru cya Radio TV 10. Ego rero ingingo ya 205 mu gitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese ushishikariza abandi kwigomeka ku byo amategeko ateganya abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitarenze imyaka 5 ariko kitanarenze n'imyaka 7. Ibi bihano bivugwa mu gika cya kabiri cy'ingingo bikubwa kabiri iyo rero harimo gushishikariza uwangize rero ishobora kuba igihano gishobora kuba bagikuba inshuro ebyiri mu gihe rero ibyangijwe byagize ingaruka mbi. Ingingo y'186 muri iki gitabo yo ivuga ko umuntu wese ku bw'inabi wangiza cyangwa wonona ikintu cy'undi kimukanwa cyangwa kitimukanwa abakoze icyaha yabihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'amezi 2 ariko kitageze ku mezi 6 n'izahabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi y'ibihumbi 300 ariko atarenze n'ibihumbi 500 cyangwa kimwe muri ibyo bihano akaba ari byo ahabwa. Rero iyi nkuru yabaye ikimenya bose aho rero yatangiye gukwirakwira ku masaha ya kumugoroba ubwo rero uyu munyamakuru Oswald Osquakimo yandikiraga umuvugizi amubaza koko niba uwo bita Clement DC yaba yatawe muri yombi. Umujyi wa Kigali ukaba wavuze ko mu byatumye hagaragara akavuyo abantu bagiye babona muri video akatewe nuko rero baje gusenya inzu y'ishuri yari herutse gusurwa na NESA akaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi. Hanyuma rero Clement nyuma yo kubona uko inzu irimo irasenwa bari barashoye miliyoni zisaga 70 z'amafaranga y'u Rwanda nibwo yagiye kuri Twitter atangira kwandika amagambo arimo agahinda ndetse harimo n'amagambo akakaye. Nyuma rero nibwo RIB yaje imuta muri yombi. Gusa amakuru avuga ko ubwo imodoka y'umurenge yarizanye abantu baza gusenya iriya shuri, abaturage bakoze igisa nk'imyigaragambyo ndetse basa nk'abarwanya inzego zari zije kuba zagira ute zasenya aho ngaho, birangira bibaye akavuyo. Ubwo rero Clement nawe yarahari ngayo nguko. Umujyi wa Kigali igihe rero Clement yajyaga kuri Twitter akavuga ati inzu mwasenye yari ifite ibyangombwa. Umuvugizi w'umujyi wa Kigali amwita Amakuru yasubije avuga ko icyangombwa yasabiye
cyo gusana inzu atari byo yakoze, ahubwo we yubatse inzu bundi bushyashya. Ariyo mpamvu umujyi wa Kigali wafashe icyemezo cyo kuba wakoreza abantu bakaza bagasenya ririya shure. Abantu benshi rero ntibari kuvuga rumwe kuri ino nkuru, kubera ko bamwe bari kuvuga uti yari gucibwa amande, abandi bakavuga ati umujyi wa Kigali biba bikwiye ko wenda usenya inzu zubatse nta byangombwa. Hari n'abari kuvuga uti buriya se biraza kugenda bite ko Clement yamaze kuba yatabwa muri yombi. Ibyo byose rero nibyo tugiye gutegereza tukazareba icyo umucamanza cyangwa se icyo ibizava mu iperereza RIB yatangiye gukora, cyane ko ibyo akurikiranweho byinshi n'ibyo yakoreye ku mbuga nkoranyambaga, ariko harimo na bino byo kuba atakoranye n'inzego zishinzwe zari zije kuba zasenya cyangwa gushyira mu bikorwa ngo icyo amategeko ateganya. aho mpamvu rero hano hari ibyaha harimo ngo harimo ingingo ihana umuntu ngo wakoze ibyo ngibyo, harimo ngo umuntu wese wangiza cyangwa konona umuntu ugerageza gutandamira iby'amategeko ateganya ashaka kubyitambikamo n'ibyo ngibyo ku byo Clement. Ubwo mwese mwumva impande zombi, umuntu rero utakurikiye neza iby'iyo nkuru mwumvisha icyo Clement yatangaje, mwumva icyo umujyi wa Kigali watangaje, ibindi reka tukomeze turebe icyo biraza gutanga. Tujye tujya mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda bamwita General Muhoozi Kainerugaba yafunguye Brigadier General Jackson Namanya nyuma yo guhura nawe akamuhanaguraho n'ibyaha byose arakurikiranweho. Umuvugizi w'agateganyo w'ingabo za Uganda bamwita Colonel Chris Magezi niwe wemeje aya makuru mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X, aho yagize ati umugaba mukuru w'ingabo Kainerugaba akaba n'umujyanama wa perezida w'igihugu cya Uganda ariwe Yoweri Kaguta Museveni ku bikorwa byihariye. General Muhoozi Kainerugaba uyu munsi yafunguye Brigadier General Johnson Namanya nyuma y'umuhuro we n'inshuti wasize uyu nguyu rero arekuruwe, ndetse n'ibyo yarakurikiranwe byose bihita bimukurwaho, ahita agirwa umwere. uyu munuza uyu Brigadier General Johnson Namanya uyu nguyu ku munsi w'ejo twamugarutseho, nawe ari mu bari bafunzwe muri basirikare bakuru. Uyu generali Muhoozi yari yarafunze, ubwo rero yafunguwe. Reka tuhite twirukanka kugira ngo tuhite tugera kuri no nkuru y'u Burundi rero bwahuye n'uruva gusenya, aho rero ibintu byabaye ibibazo mu gihugu cy'u Burundi. Ububiko bw'intwaro i Bujumbura bwahiye burakongoka. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi amwita General Gasupari Baratuza yatangaje ko hari ububiko bw'intwaro bwo mu kigo cya gisirikare cyo mu gace ka Musanga bwafashwe n'inkongi y'umuriro, intwaro zirashya zirakongoka. Amakuru y'iturika by'ububiko bw'intwaro yamenyekanye ku itariki 31 Werurwe 2026 ku munsi w'ejo. Ububiko bw'intwaro bwahiye n'ubuherereye mu kigo cya gisirikare kizwi nka Base mu mujyi wa Bujumbura. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi amwita General Gaspard Baratuza yabwiye ikinyamakuru cy'Abafaransa Reuters n'icy'Abongereza agataho yabwiye ikinyamakuru Reuters ko impanuka ikomeye ishingiye ku muriro w'amashanyarazi yibasiye ububiko bw'intwaro muri Musanga niyo ntandaro yo guturika kumvikanye hirya no hino mu bice bya Bujumbura. Ubutumwa yanyujije kuri konti ku rukuta rwa X ya Minisitiri y'Umutekano
imbere mu gihugu mu Burundi buvuga ko hari ibirimo guturika kubera umuriro wadutse mu kigo cya gisirikare Bujumbura. Abari mu mujyi wa Bujumbura mutekane ntihagire ibindi byago mutera birimo no kuba mwava mu byanyu mukirukanka muhunga kubera ko icyatumye rero ibyateye urusaku rudasanzwe mu mujyi wa Bujumbura ari iyo nyubako y'inuza y'ububiko yari irimo irashya. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ikomeze ibashyigikiye mu byo mukora byose. Njye nitwa Silva Silva bisanzwe tuze gura mu masaha ari imbere. Hanyuma rero niba uri mushyashya wikwiye gukora subscribe kuri no channel yitwa Amakuru nawo. Ikindi kirenze icyo ngicyo niba uhasanzwe wikwiye gukora like na share na comment kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza cyane. Amakuru rero ni mu masaha ari imbere n'ubundi. Bye bye, mukomeze mugire ibihe byiza.